Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Chaymanta kankunaka yallika Tayta Dios mandashkashina kashkata rurashpa kawsanata mashkaychik. Chashna rurakpika Dioska kankuna ima charinatapish kungallami. Kikin ñuka shuk mushuk watata kallarikushpaka kayta chayta ninatami yachanchik. Kayta ruasha chayta ruasha nishpa. Shinapish allimi kanga nina y Dios sakipay kunan kay wataka kanwan tupachun. Chika Jesusmi llavita charin ni tukunchik tukuy ima shuktikunata chari tukungapaq paktay tukungapaq. Son paso imanaza, huyak Dios bendeciachun, pagi kikinkona chaskishkamanta, chikanchishkamanta kay tiempo ta, Dios pakshimita rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka rikushun, kallaripika ñukanchikka, mandak Dios ta mashkana kashkamanta. Ya Dios me kikinta ñukata rurashka, y tuki paypaj rurashkamanta ka, ashtawan maybalik kunami kanchik. Sinallatik paymi ñukanchiktaka rurashka, paywan kawsachun, sinallatak maysumaj kawsayta charichun. Chemanta kishpichi Jesucristo llatik nirka, San Juan 10:10 pika, shuwaka shuwangapaj, wañuchingapaj, tukuchingapaj llami shamun. Ñukaka kawsayta charichun, y allitik charichunmi shamurkani. Mana kanchu kawsayta charinalla, samayta aysanalla. Y Dios kamunanmi, shuk propósituwan hunda kaj kawsayta kawsachun charichun. Y Diosmi kambak ñukapajka, ashtawan alli kan, y alli propósituta charin. Chasnakajpipish, kikinpaj ñukapaj y tukuy gentikunapaj problemami kan, kullkipi, chayrinakunapi, tragupi ima shukti viciokunapi tarina, chaykunawan kushikana. Chasnaka ashtawanpish ñukanchikka chingarishka kunami kanchik. Chasnakajpipish Jesucristoka kikinman ñukaman nirkami, y a Diosta kallaripika mashkana kashkata. Y chaytami kikin ñuka runakanchik. San Mateo capítulo 6:33 penin, chaymanta kankunaka, yallika Tayta Dios mandashkashina, kashkata rurashpa kawsanata mashkaychik. Chashna rurakpika, Dioska kankuna ima charinatapish kungallami. Kikin ñuka shuk mushuk watata kallarikushpaka, kayta chayta ninatami yachanchik. Kayta ruasha chayta ruasha nishpa. Shinapish allimi kanga nina y Dios sakipay, kunan kay wataka kanwan tupachun. Chika Jesusmi llavita charin ni tukunchik, tukuy ima shuktikunata chari tukungapaj paktay tukungapaj. Jesusmi shuk punlla purishpa, shuk uchilla pueblo chayamurka, maypimi Jacobpaj pugyu tierka. Jesuska yarikaywanmi karka, ña chawpi punlla yallishina kashka karka,
Chaymi Jesusqa paypaq yachakuqkunataqa ima mikunata mashkanaman kacharka payqa chaypi sakirirka. Chaypimi shuk warmi shamurka. Chay warmiqa paypaq kawsaypi imawan mana kushichu kashka karka. Kay warmimi paypaq kawsaypi kushi kanata mashkakushka karka. Kay warmimi paypaq ministikunapi kushi kanata mashkakurka. Chaypimi payqa hatunta pandarishka karka. Kishpichi Jesucristoqa parlayta kallarirka kay warmiwan. Y chaypi nirka kambaq kusata pushamuy nishpa. Chaypimi kay warmi kanin mana kusata charinichu. Shinapish Jesus kaninmi allitami nishkanki. Sukta kusallatapish charishkami karka y chaywanpish mana payqa kushichu karka. Kay warmimanmi Jesus kanin ñukami kawsaytakuq yakuka kani. Ñukami kambaq imasa ministishkakunataqa kutichikani. Paymi kambaq kawsaypi yakunaytaqa kichunga. Chaypimi yachakuqkunaqa tigramurka suyarkakuna chay warmi richun y chaymi Jesusta kaninkuna kaypimi mikuna mikuy nirka. Chashnakaqpipish Jesusqa nirka ña mana yarikanchu. Yachakuqkunaqa nirkami ministingimi mikunata yarikaywanmi karkanki. Riki imatami nin Jesucristo San Juan 4:34pi. Chaymantami Jesusqa kashna nirka. Ñuka mikunaqa ñukata kachaq yayapaq munayta rurana pay tukuy imalla ruri nishkata paktachina mari. Jesucristoqa yacharkami, Jesucristoqa entendirkami mana ñukanchik kawsaypika kay pacha kay mundo mikuna hundachina kashkata. Shukti warmi mana ñuka ministikunata hundachina kashkata. Shukti wasi musuq carro ima shuktikuna mana ñukanchik kawsaypika hundachina kashkata yacharka Jesucristo. Chaykunaqa mana hundachinchu. Kay mundo kay pachapi imalla charishkakuna tiyashkakunaqa. Ashtawanpish kambaq ñukapaq kawsaypika ya Dioswan ñukanchik hawapacha yayawan apanakuypimi hundachishka kashun. Kay musuq watapika allimi kan ñukanchik yuyana ima paktaykunata charinata, imakunata paktanapi. Chashnapish Cristo Jesustami kallaripi churana kanchik. Chaymanta allimi kanga nina ñuka ashtawan riqsishanini Jesusta. Ñuka ashtawan parlashanini ya Dioswan. Ñuka ashtawan comunionta charishanini. Pasa watatayalli kunanka ashtawan apanakuy ashtawan comunionta charishanini chayta nitukunchik. Apóstol Pablo Romanos capítulo 8 verso 6 pinin aycha munaykunaka wañuyllamanmi chayachin. Ashtawanpish Diospag Espíritu yachachishkata katinaka wiñi kawsaytapish sumaq kawsaytapish mikun. Sustarinami kanchik espiritualpi Diospag Espíritu yachishkashina kawsanata. Shinapish ñukanchikka kay pachapi imakunata paktanallapimi sustarinchik. Alli trabajota charinata, alli wasita ruranata, ashtawan ñukanchik alli rikurinata, chaypimi ñukanchikka ashtawantikka sustarinchik. Shinapish tukuy kaykunaka ñukanchikta krichingami, ñukanchikta umangami. Mashnata ñukanchik trabajaqpi, mashnata ñukanchik tukuy esfuerzota churaqpipish krichinga umanga mana kushichingachu. Kay mundo kay pacha imakunaka krichingami umangallami. Kay punllakunapika tawka librokuna yachachikuna tiyanmi ñukanchikta ayudankapaq ñawpaqman katichun nishpa tukuypi shinakaqpipish tukuy chaykunawanpish mana kushi kankunachu. Kay mundo kay pachapi ima charinakuna, ima yachaykuna chaykunaka mana allika mana nikunichu. Kay mundo kay pachapi ñawpaqman paktana tukuypi chayka allimi kan mana nikunichu mana allichu. Chashnakaqpipish ashtawan maybaligmi illan y a Diosta kallaripi churana, y a Diosta ñawpachina chaymi illan tukuy hintikunapaq. Kay musuq wata kallarishpaka allimi kanga kikin ñuka y a Diosta mashkashpa kallarina, y a Diosta kikin ñuka mashkana, y a Diosta ñukanchik congregación iglesia kunapipish kallarina mashkashpa payta. Charina tiempo y a Diosta mañankapaq, charina tiempo ayunankapaq, y chaypi ninkapaq y a Dios ashtawan kanta riqsishanini, ashtawan kanwan comunionta charishanini. Mana tukuy punllakuna chayta ruitukunchikchu, shinakaqpipish ashallatapish tukuy punllakuna chayta ruankapaq chay esfuerzota rurashunchik, chay partita churashunchik kikin ñuka y a Diosta mashkankapaq, payta mañankapaq, paywan shuk tiempota charinkapaq. Mawka testamentopimi charinchik Dios imanishkata willak Joel runa killkashka librota. Kay libroka unni watakunata killkashkami kan, shinakaqpipish kunan kay punllakunakamami kikinta ñukata rimashpakatin. Rikunchik kaypi Dios imanishkata willak Joel runaka kayanmi tukuy kay Israel pueblota ayunashun Diosta mañashun nishpa. Tukuy kay Israel pueblotami kayachin convidan imamanta paykunaka shuk hatun llakipi kashkamanta.
kikin ñuka kay punllakunapi mana charishu hatun llaki, mana charishu hatun problema pikanchik. Chasna kaqpipish tukuykunami llakikunataka charinchik. Shinapish Yadioska kikinta ñukata kayanmi payta maskachun, paypagman tigrachun, payta ñawpachichun, payta kallaripi churachun. Dios imanishkata willak Joelka rimanmi chuskulaya gentikunaman. Rikuytukunchik kaypi kikinpish ñukapish kayashka kanchik ya Dios. Kallaripika yuyak yayakunaman riman. Kaykunami karka experiencia charikuna, yachajkuna, entendijkuna, chaypu washaka rimanmi machashkashina kawsaqkunaman. Y chayshina gentikuna kay punllakunapish tiyanmi. Rimanmi ashtawantika paykunapaq kushikuytaka mashkakunkunami kay mundo kay pachapi aycha munaykunata rurashpa ima viciokunapi chaypi paykunapaq kawsaypika kushikuyta mashkakunkuna. Rimanmi chinallatik campopi kawsaq gentikunaman. Rimakun gentikuna paykunaka mashkakun paykunapaq trabajuan kushikunata. Paykuna imapi paktashkawan, imata charishkawan, ima kashkawan, paykuna kushikunata mashkaku gentikunata rimakun. Achka gentikuna kushkita charishkawan, yuyankuna kushikuyta paktashun nishpa. Chaypu washaka rimankunami chinallatak sacerdote kunaman. Paykunapaq religionwanka kushikuyta charishun nirkakuna. Chinapish mana chayta paktarkakunachu. Dios imanishkata willak Joel runaka kay gentikunaman rimarka. Chinallatik ñukanchikmanpish mi riman, ñukanchiktapish mi kayan ya Diosta maskachun. Rikuytukunchik Joel libruka chusku capítulos charin, y mana chaytakunan rizaytukunchik tukuyta. Shinakajpipish kay Joel librupika kayakunmi ayunachun ya Diosta mañachun. Verso 14 pi kayta rimakun capítulo 1 pi nikunmi ashtawantika ñukanchikka meterina kashkata y aykurina kashkata nitukunchik ñukanchiktik Diosta mañangapaq ayunangapaq. Mana convidashkalla, mana ñukanchik shuktikuna kayakllapi, ñukanchiktik yaykurina kashkata rimakun. Ayunangapaq tandanakuchun, tukuykunaman willichigari. Kankunata mandak Diospaq wasimanka, kunak yuyaqkunatapish, kay llaqtapi kawsaqkunatapish, tukuykunata tandachishpa, mandak Diosta kaparishpa mañaychigari. Diosta mashkanapimi sustarina kanchik, mana ñukanchik wasikunallapi, chinallatak ñukanchik congregacionpipish, tandanakunami kanchik ya Diosta ninkapaq ashtawan kanmanta ministinchik huyak Dios. Ñukanchik kawsaypika kanmi chawpipi kanki ninkapaq. Ñukanchik congregacionpika kanmi chawpipi kana kanki, kanmi ñawpana kanki ninkapaqmi mashkana kanchik ya Diosta. Ninami kanchik kay wataka ñukanchikpaq ashtawan hatun propósito kachunmi munanchik, ñukanchik kawsaypi ñawpachunmi munanchik ninami kanchik. Chaypu asha rikuytukunchik Joel capítulo 1 verso 12, 13 kama nikun. Achka ñukanchikka ima kay religioso ruraykunata katinchik, y chayta ruankuna gentikuna, y chaywan paykuna yuyankuna ya Diosta mashkakushkata. Shinapish ninmi uvas chagrakunapish chakirishkamari, higo yurakunapish chingarishkamari, granada yurakunapish, palmera yurakunapish, manzana yurakunapish, tukuy shuktak yurakunapish chakirishkamari. Chasnami wañuklla aychayuq runakuna kushikunaka chingarishka, kurakuna chumbishirishpa, kaparishpa wakaychigari. Mandak Diosman altarpikushpa rupachikuna wakaychigari. Ñuka Diospaqta ruraqkuna kañamasuta churarishpa durmichigari. Kankunapaq Diospaq wasimantaka imallakuna kashkatapish, tallina vinotapishmi anchuchishka. Kaypika rimakumi shungu pakirina kashkamanta ya Diospaq ñawpaqpi. Mana ñukanchik hawa churarinallata llikirina kashkata, ashtawanpish rimakumi ñukanchik shungupi llakirina kashkata. Achka ñukanchikmi kayta chayta ruytukunchik, costumbrellamanta kayta chayta runa kashkashamanta amañarishkashamanta imata ruytukunchik. Chaymantami nikun ñukanchikka ayunanchik ninchik, shinapish chaywan kayuyanchik ima mikunata sakinalla kashkata. Kawsanchik chasnallatik, mana shuktiyanchik, mana mushukyanchik, mikunallata sakishkanchik. Ñukanchikka chay mana allikunallatatik rurashpa katinchik, ya Diospaq munayta runataka mana mashkanchik. Chaykunallapitik katinchik satirishkashina. Mana ñukanchikka yuyta churanchik ya Diospi. Mana mashkanchik ya Diosta. Ya Dioska kaypika nikunmi ñukanchiktaka hawallataka gentikuna ñawpaq rikurinallataka sakichik nin. Kankuna ayunashpaka ashtawantika uku shungupi musukyana, shuktikyana kankichik nikun. Chaymanta kay Isaías 58:4 pi ya Diospaq shimi rimakun.
Kankunaka kashnamari ningichik. Ñukanchik ayunakpipish kanka mana rikungika. Ñukanchik aychata llakichishpa kanta mañakpipish shuktakta yuyakungika ningichik mari. Imanishpatik chashnaka ningichik. Ayunana punllapika kankunapak shungu munashkallatamari rurakungichik. Kankunata sirvishpa kawsakkunatapish llakichishpa mari kawsakungichik. Ayunana punllaka phiñanakushpa chimbapura haminakushpallami kaynangichik. Waktanakushpami chukrichinakungichik. Kankunaka mañashkata hawa pachamanta ñuka uyachun nishpaka kunankama rurashka shinaka ama rurashpa katichikchu. Ñukaka junku kumurishka shina umata warkushpa tukuy punlla llakilla kaynachun tutapish kañamazuta churarishpa ushpapi siririchunchari mandarkaniyari. Chashna ayunachunchari munaniyari. Chaytachu kankunaka mandak Dios kushikuna ayuno punlla ningichik. Ashtawanpish ñukata mana manchashpa kawsanamanta kacharirichun, shuktakkunata llakichinata sakichun, llakichishpa charikushkakunata kacharichichun, imalaya llakichikushka kashpapish chayta sakichunmi munani. Chashna ayunachunmi mandarkani, chaytaka manachu yuyaringichik imatagari. Shinallatak mikuna illak kaqkunaman karachun, wasita mana charik wakchakunaman posadata kuchun, surana illakkunamanpish churachichun, kambak wawki ima llakiwan kaqta rikushka hawa, ñawita ama shukman churachunmi mandarkani. Chaytaka manachu yuyaringi. Chayta rurakpika pakarikpi inti lluqshik shinami luzka kantaka achikyachinga. Kambakka utkamari kishpirina tiyanga. Kashkata kan rurashkami kantaka ñawpashpa pushanga. Washataka achiknikuk mandak Dios ñukami kantaka cuidashpa katisha. Chaypika kanka ñukata mañangimi. Ñukapish kanta uyashami. Mandak Dios nishpa kaparikpika kaypimi kani nishami. Chashna alli kankapakka shuktakkunata imashina llakichikushka kashpapish sakiyari. Makita rikuchishpa manchachinatapish yanga huchachinatapish sakiyari. Yarikaywan kaqkunamanpish karayari. Llakiwan kaqkunatapish ayudashpa llakimanta lluhichiyari. Chashna rurakpika amsa tuta kaqpipish luzka kanta achikyachingami. Kambakka amsa tutapish chawpi punlla shina achikllami tukunga. Mandak Diosmari kantaka punllanta michinga. Payka chakishka pambapi kaqpipish kantaka ima illakta mana charingachu. Paymi kambak tullukunatapish sinchiyachinga. Kankalarka hunda yakukunayuk huerta shinami kangi. Yaku manatik chakirik pugyo shinami kangi. Kaypimi rikunchik ya Dios Israel pueblowan shuk parranakuyta charishkata. Ya Dios minin kankunaka ningichikmi ayunanaka ñamana valinchu. Chika ñuka ayunakpi mañakpipish mana kasuta rurangichu nin. Shinapish rikuchikun ayunanaka mana ima mikunata sakinalla kashkata, mana kashpaka imata runa kashkata. Ashtawan rimashpakatin kikinkunaka trabajopi trampata rushpakatingichik. Kikinkunaka warmikunata llakichishpa katingichik. Kusakunata mana kasushpa kawsangichik. Ayunanaka mana kanchu mikunata sakinalla. Ashtawanpish ninkankunaka warmita llakichishpa katingichik. Sirvikkunata llakichingichik. Chashnaka imalati uyasha nin. Ya Dios nin kikinkuna uyachun ningichik, kutichichun ningichik. Shinapish kikinka entendina kanchik ayunanaka mana mikunata sakinalla kashkata, ashtawan karumun purina kashkata, ashtawantika Dios mandashkata kikin ñuka rurashpa katina kawsana kashkata rimakun. Ya Dioska ashtawantika nikunmi payta mashkachun. Sakichun ñukanchik kawsipi ya Dios mushuyachichun. Ayudachun ñukanchik imalati kanakanchik shuktikunawan. Kutinllatik Dios imanishkata willak Joelka rimayta kallarin nishpa, ya Dioska mana utka fiñari hatunta llakikmi nishpa. Mandak Dioska kashnami nin. Chaymanta kunanka ayunashpa wakashpa llakirishpa tukuy shunguwan ñukapagman kutirichik. Chaytami mañakun ya Dios. Ama churanatarak llakirichikchu. Ashtawanpish kankunapak shungupi llakirichigari. Kankunata mandak Diospagman kutirichigari. Payka llakishpa kashkata rurakmari. Mana utka fiñari hatunta llakikmari. Llakichisha nishpapish llakishpa harkarigmi. Kikinpish ñukapish ya Diosta mashkakpi. Paypak shimita rizanapi tiempota kukpi. Pay rimashkata ñukanchik uyakpika ya Dioska kutichingami. Ya Dioska imata ruangami. Chashna kakpika ima ayunotati rurashun. Allimi kanka tukuykuna. Ya Dios rikuchishka, ya Dios mandashka ayunota charina. Ari chaymi alli kanka. Ya Dios pakshimi Bibliapi rikuytukunchik tawka ayunukunamanta parlan riman.
Jesucristoqa chuskuchunga punllakunata ayunarka. Imata mana mikurka. Shinapish chayka kunankapi mana paktaytukuypaqmi chayka. Rikunchik Daniel runa ishkichunga shuk punllakunata ayunarka. Paymi karka shuk trabajador. Y paymi trabajana karka y ministirka fuerzata. Chaymi payka yuyukunawan, frutakunawan ayunarka. Ima aychata mana mikurka. Ima mishkita hillukunata mana mikurka chay punllakunapika. Kikinmi aqllaytukungi shuk punllata ishki punllata. Kanmi aqllana kangi. Chasnapish yuypi charingi. Mana kanchu ñukanchik shuk mikunata sakinalla. Mana chaychu ashtawan mayvalik kan ayunanapika. Ashtawanpish kanmi ñukanchik tiempota chikanchina. Y Dioswan kankapaq. Paymanta uyankapaq. Payta mashkankapaq. Chaymi ashtawan valik kanakan ñukanchik tiempopika. Kaparinkapaq, mañankapaq y a Diospaq shimita rizankapaq. Ashtawan Dios imanishkata parlaq willaq Joel runa nin kay katik versukunapi kankunata llakishkamanta mana llakichishpa ashtawanpish achka allikunata kuna kashkatapish pitak yachankichikari. Tayta Dios allikunata kushkamanta payllamantaq imalla kuna kashkatapish tallina vinotapish kunami kankichik. Sion urkupika trompetapi tukaychikari. Ayunankapaq tandanakuchun tukuykunaman willichikari. Kunak yuyaqkunatapish, wambrakunatapish, chuchuku wawaqkunatapish, kunanlla kasarashkakunatapish, paykunapaq kawsana wasimanta llukshichishpa, tukuykunata tandachishpa, Diospaqlla tandanakuyta ruraychik. Mantak Diospaqta ruraq kurakunalla, kankunaka pungu ukuman yaykushpa, altarwan chawpipish hayarishpa wakashpa, mantak Dioslla kanpaqlla aqllashkakunataka perdonayari, kanpaqlla kachun kan hapishkakunataka, phiñaqkunaman ama kuwanki, paykunataka shuktak llaqtapi kawsaqkuna mandachunpish ama sakinki ninkichik. Shuktaqkunaka maypitik paykunapaq Dioska ninkakunami ninmi. Chasnallatik ayunanaka mana kanchu ima ofrendakunata kunalla. Ashtawanpish kanmi tukuy ñuka kawsayta ima charishkakunatapish y a Diospaq makipi churana. Rimanmi kaypika primiciasmanta, kayka chikanmi kan diezmomanta. Shinallatik rimakunmi shuk ashtawan alli ofrendata kuna kashkamanta kay wata kallaripika y a Diospi krishpa tukuy kay watapi pay ñukanchikta bendiciana ayudana kashkata krishpa chay primicia chay ofrendata kunatami kaypika rimakun. Chasnallatik kaypika rimakunpishmi tukuy familia y a Diosta mañana kashkata. Yayakuna, mamakuna, wawakuna tukuykunami y a Diosta mashkanapi ñukanchikka yuyta churanakanchik. Tukuy ñukanchik familia y a Diospa ñawpaqpi kanata sustarina kanchik. Ima harkakunata sakina kanchik. Ñukanchik ima munashkakunata sakina kanchik y a Diosta mashkankapaq uchillakunamanta kallarishpa hatun kunakama. Y a Dioska ñukanchik kawsaypi harkarichun nin kay chay ruraykunapi. Imapaq payta mashkankapaq. Chasnakaqpipi ñukanchikka ni shuk asha minutuskunata mana charinchikchu y a Diosta mañankapaq y Diospaq shimita rizankapaq. Y a Dioska nikunmi harkarichik imakunata ruanata. Nisunchari redes sociales pikanata Diospaq shimita rizankapaq. Nisunchari televisionta rikunata ima shukti runakunata sakina kanchik y a Diosta mañankapaq. Ñukanchik ima ruraykunata sakishpa y Diosta mañankapaq chay tiempota chikanchinatami rimakun ayunanapika. Y a Diosta mashkankapaq chinallatik paypaq shimita rizankapaq. Nisunchari llukshinkapaq mayjanta visitankapaq y paykunamanta mañankapaq. Shuktikunapaq imata runakanchik. Imatik ñukanchikta kajarkan kikin y a Diospaq ñawpaqpi chay tiempota charichunka. Imatatik kikinka sakitukunki kay punllakunapi y a Diosta mashkankapaq. Y a Diospaq shimi kay capítulo 2 verso 18 manta 30 kama rimashpakatin imashina ñukanchik y a Diosta mañana kashkamanta mashkana kashkamanta rikuchikun parlakun kikinkuna rizaytukunkichik. Shinanikpimi mantak Dioska paypaq llaqtamantaka achka huyayta rikuchishpa pay aqllashkakunataka perdonanka. Mantak Dioska pay aqllashkakunamanka kashnami kutichinka rikichik. Ñukaka kankunamanka mikunatapish, ruru vinotapish, aceitetapish, paqtatami karagrini. Kankunata fiñaq llaqtakuna llakichichunpish manatak sakishachu. Rikuytukunchik kaypi y a Dios kutichirka, kay Israel pueblo ayunashkamanta, Diosta mañashkamanta, Diosta mashkashkamanta. Chayshinallataqmi y a Dioska kikinpish ñukapish shunqumanta paypamu huchuyaqpi payta mashkaqpika kutichinka uyaqkuna. Chaymantami mayvalik kan kikinpish ñukapish kay wata kallarikushpaka ayunana y a Diosta mañana chinallatik ñukanchik tiempota chikanchina
pay kunashkata, pay rimashkata, pay yachachishkata uyangapaq kay watapi imashina kangapaq. Kaypika yuyachikunmi ñukanchik Diosta kallaripi churaqpi ñawpachikpika payka hatun imakunata ruana kashkata kikinpaq ñukapaq. Kay mundo kay pachapi imakunata sakishun Diosta mashkangapaq. Ñukanchik ima ruykunata sakishun shuk ladoman kutin Diosmi ñukanchikpaqka astawan hatun imakunata ruranga. Dioska kaypika nikunmi ñukata mashkakpika ñuka kankunata bendiciashami tukuy kankunapaq kawsaypi. Ñuka espirituta kankunapi churashami nin. Ñukanchik Diosta mashkakpika paymi nin ñukami kankunamanta mingi tukusha. Ñukami kankunata bendiciasha ninmi. Ayunoka kanmi hari hintikunapaq. Mana kanchu kayshina niqkunapaq. Ñukaka ñami domingota rirkani ña paqtachirkanimi y chaymanta ña mana astawan imata ruytukunichu. Dioska ninmi allimi chinakaqpipish ñukaka mana kanwan kanichu. Ñukaka kanmanta imata mana suytukunichu. Mana kanka ñukawan kankichu. Ayunoka kanmi espiritual shuk makanakuy. Ayunashpa kaninchikmi aycha kanka mana mishankichu. Aycha kanka mana ñuka kawsaypika mandankichu. Diosmi ñukataka mandan. Diosmi mandak kan ñuka kawsaypika nikunchikmi ayunashpaka. Dioska mashkakunmi harikunata, warmikunata, hipa uñikunata, wawakunata y paykuna nichun Dios ñuka kaypimi kani. Dios ñukaka tiempo takushanini, ñuka esfuerzo takushanini y kanwan tupashanini. Tukuripi kaytanin verso 13pi. Granukunaka ñami tandanalla tukushka. Chaytaka oseswan tandaychigari. Uvaspish kapinapika hundami tiyakun. Sarushpa kapinaman uriamuychigari. Paykuna millayta rushkakunapish chasnallatak yallitik achkamari. Kaypika rimakunmi Diospaq kusichamanta. Ñukanchikka Dios imata huyashkakunatami huyashun munashun ñukanchikpish. Chika Dioska tukuykunatami kishpichisha nin. Tiyanmi imakuna ñukanchik mana munashka. Chika ñukanchikmi chayta mana munaq gentikunawan kashkanchik. Mikunapi, pugllaypi ima shuktikunapi. Kutin ñukanchik mashkashpa Dios imata huyashkata ñukanchikpish huyashpa munashpaka ashtawanmi ñukanchikka Diosmanta munashun. Kikinpish ñukapish Diosta mañashpa kaparishpa rogashpaka gentikuna kishpirichun. Chayka valik ayunomi kan. Ñukanchik mañanchik kaparinchik roganchik gentikuna kishpirichun. Chaymi maybalik ayuno kan. Diosmi ñukanchik espiritu manka samarita apamunga. Verso 18 nin chay punllapika urkukunamantaka llullu vinomi llukshinga. Lomakunamantaka lechimi talliringa. Juda llaqtapi tiyaq tukuy larkakunataka achka yakumi kashpanga. Mandak Diospaq wasimantapish achka yaku llukshishpami sitin pugru pambapi rigaringa. Achka kutin kriq kawsaypika ña amishkashina, ña chaykurishkashina kanamunmi tigranchik. Mana Dios ñukanchikwan kashkata, Dios mana uyashkatami yuyanchik achka kutin. Ima mana tukunchu, ima mana paqtanchu nishpami yuyanchik. Chasnakaqpipish payta mashkashpa katishun. Paymi mushuk tiempo, chikan tiempota apamunga. Ñukanchik payta mashkashpa katikpika, paymi mushukllayta, shuktiyachita apamunga. Mushuk punllakunata apamunga. Achkakuna ñukanchikka purinchikmi shuk compromiso llamanta, rana kashkallamanta, paqtachina kashkallamanta, o mayjan kayta chayta rurinigllapi, yuyachikukllapi, aysashpashina purikllapi. Shinapish ñukanchikka Diosta mashkashun. Diosta ñukanchik shunkumanta mashkakpika, paymi ñukanchikmanka shuk kutichita kunga. Paymi ñukanchiktaka Dios mandanapi churanga ninata hapichikshina rupak shunkuta charingapaq. Krinimi tukuykunallatak allitik sumaq kawsayta charinata munashkata ñukanchik kawsaypi. Krinimi chaytaka tukuykuna munashkata. Chasnakaqpika kallarishun mashkashpa. Kallarishun Diosta puntapi churashpa ñawpachishpa payta ñukanchik kawsaypi. Mana kanchu ñukanchik shuk lugarman wichana. Mana kanchu kayta chayta rurana. Ashtawanpish Diostami ñawpachina kanchik. Diostami kallaripi churana kanchik ñukanchik kawsaypi. Y chayka mana kana kanchu ñukanchik shimillawan nishka. Ashtawanpish ñukanchik yuyaywantik, shunkuwantik mashkashun Diosta kallaripi churanata y pay munashkashina kawsanata. Dios bendeciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.